Accra TV nílé gbẹ̀kran. Kota. Nane baye. Wayemi na. Nane baye. Wayemi. Wayemi no. Nane baye. Wayemi na. Nane baye. Wayemi. Wayemi. Kota. Wayemi. Nane baye. Wayemi. Kota. Yo chemeke nyeme. Tashi mo nupa ifen. Mene Sunday niji hogba. Wakwe ni wona da hogba lebi manpa. No eko mene le onwoba. Chinoko fio de sani wo han man bi fe na ele. Tumo beni wo fo yemo. Tashi ma abatoneke mane 1710. Mane collectively wofen wajeheko nuoba aka ekome oba fe ekome woke yinshi ekome fe mo ne woke twatai babao ni woke bla kunimyeli ateshi teshi eko ni agbene na ka ekome fe mo kota eba momi kota kenmene nyeba na we fa babao ni twa ake teshi wonu shishi ake eyian de sani wo fe ekome oba pa majia cheme bi fe fai oba pa teshi ma bi fe fai ake ekome femo ni wocho je ni wonche ekome femo ni wokenteshe wo muko ei woche ekome femo ni wokan he muko ndoko yedi shi wonche ekome femo ni woke bla ni bi papai ke bateshi oba pa me ne klo ametui ni ne ke fio be ne oba na kege aton manta wosumo manta ko yeteshi woke mo fiamo efi haw ne ekome femo ni wocho ne wo momi mo fiamo ni eye doleko eye minfuko yomoko ayueshi legio ateshin awolegio wa min pafai mo fiamo ke neke minfu ke na agba ne fe efushi wo yin enokamo aketeshin afine wo ba ye afile ke emijele wo ba ye ke se namo wo ba ye ke ngomo ni beni wole ni manse bi fe ba na mba yo omowo ni amo amba na ise wo ba pa man bi fe fai ake kota ba ni wo ba ni wo ke twenjole bon yin wo te se wo mokoto be ni wo fo ywe moda ni si wo ke twenjole jino ni ba no ba pa mo fia mo fai ni mo fia mo eko e mama pa e aspatre pako ne ke yin wo se ni wo ke kunu yele batashi ye twalo manyaba Kota yemi. Kota yemi. Kota. Yo onupa ni yo mami, lumu ni yo mami, teshi mami. Ke Obranya bi yemeji teshi man bi fen kota ke nye ya manye e ke yehu ni ya me gbunjuna ngene mo fe mo happy Mother's Day yo ka wodumo bi ake kota won to wo ke ma agbasande ni ma anu wo yin kota yin je man so ton ni si won na ga si ni tesin be ko ken wo fe kome ni to enjola bam ni wo ke yin ni tumo ta mo se ke man no ya se no anyone na ga si wo ba na ni na mo yaji ekomeji wo afieli won pa fai afieli eji kusum ni kusum me ni sa ni amefio no wa pa ni fai akesin wo afieli e fe ne kono ki an so bi pe ni afine ni manse bi yi afie o na mo agase yijie mo so akene no ga feel short yemi amebon kasemo ni amenfe fewo won pa fai mo nu pai lumwe nya wona tui nu wo ke wo afile egbo me ni wo yo ke ha ayen chele eja akesin keji na agbaba wo afile mi pe me ni si me se ha wo ame yo nkomo yeje no won pa fai ame ani afine ame na mi ise
mo wojo no ni esa ni wona ya afile mi ni ora na ya afile mi e ko mefe mo no ya chamo nyemi ka nyemi nyanyo ka nyanyo ona mo gwache afile mi o na le o klasi ko o glaye ni o anu ni na kanji afile ese na mo konkren no no ba na konkren no ni je nyo afile fe jayeli ni no won pa oni pa fai mo fe mo ni oyen na gba dani afile ase kesa afile mi won nunu eso ni eni no yenu no kasi no wo ngbodo jo susu akese o mi ni ma fe ni gba wa tesin afile mo wo ka fe afile akese o war zone niji mi tu omene eni ma na le yeji afile mi ko ni ma fole eko ma fele no so won pa nu pa fe ni yo egbe ni ame yo afi fire kesin amejie na agba ni ameke mo yo nye dani afile ase nu akusum ni efe kusum ni adebo bebi eye mo e nu ko ni wo fe lo jugba ni ti mo baba ya file mi keji $20 ye mansa bi baba keji $20 ye ni borun baba keji $20 ye wa file eje afiko ni short ya fi ji ami especially wo pan simo won pa si le fe afai flag jo go come jo ya keji o ya to exercise no ko gbe na on fair entertainment ko gbe na o ajo me ko ka me lobby baba ni ka na me si agbeye e ja ken ye school ni in classmate ko ke ba asla file but do mo si no ni kwa phone no ko ne ya no bele na a phone ken ya e yu an ke ke ni se touch no bi ke no se ba test don o pa fai ne ke ni bi ne kota e ka ke sin o e ba ni ke ni ne fa agbo no mo fe mo fi se bo fe mambulo ni ka mo ko fe ni fo no nyo ke la ga o me ne fe ni fo man ma to se ni glass ya ni afi no an pa fai wa file e se na mo wo bra yan bi o ko fo no akasi wo ba chase ni se na mo ni yo afile mi e ba ni test me bi fe e na afile ise si plamo no mo na gba ke ni bi beg ni bi adie ye mi ko ni wo ngo wala nu wo yo eye mu e ja akasi na ka bi ami wo din mumoi ba ambassador wa kwa gasi o me ni amesie ameyelo na ne ka me ba no ni naji ame na gba imo ni ambassador mi pa ni fai tasi me fe onupa lumo si onupa ke ni bi fe nyemi anwo ko ni wo tasi afile emo ne fe no kwamo no je me ko ba ka se wo na me fefe wo nye iwa don nyeme ni yo tasi Mancheme Lumoy Feni yo teshin okay lebine ombanye do manye ke nye bema mi ma ye mu wole nye nitumo ni nye tumo wole nye gbena ni nye hie wole ake teshin 5 quarters ni fi yo teshin ni lumo fe lumo ni yo quarters fe komi ye wale ye teshiken ni egbeyeko na atwa teshe ka machan ko ba hie ni teshe e a hye teshe historical town ni teshe settlers town ni be ko ekun ehipon okashin oba me fio no na akeshin eni wo hye wo yifa ni sa aka atwon lema imi ekwe ba fe ko ka ho ni ameto gbedan ko ke ha wo akeshi o wo yin ne ke gbejan no to no ba pa man bi fen fai ba pa onu pa fen fai ni awo fi ekomi aka je mo ko yemi mo wo fe ko mi e ja ke bloyo ni ko je ko mi ekun o si ko ke fin cha ehin kun wo ifale noju we wale o ba pa mo fin mo fai akechi afine ni wa ye ni wo ka je nsi ke mi ngbla mo ni manager bi ni manager bi e wa wo ake man o ba pa mo fin mo fai mo ne ko leta frache noko ni abi wo ni e ate $2 ni anu wi no ko won pa fai mo femu ayenu ne nu esu $2 no no wona wole akeshin mo ko nyemi ni mo ko nye machine ni o ba pa fai o to mo gbe me ko beto wo pa fai ni wo fin wo sumo wo yi be ni wo yo no wo hihye $20 mi afi waje last year na agba ipi teshe mami afi na so ake na kan no kwa akaba nyemi ale nyemi bona afi ni o ba ye
wo yile to enjolem aba ye pepere na aba ye ne ike shamu no nyi won pa fa ka fi ne meni shan pepere fin mo fin mu ana wo twi gbeja no to na ke fi o na ke fi koni himi epo abajo ma ashele ni ma akwa ma papa na ebu fi o no wo yo ke mo keje kota ne iradon Upradia wana Eta shiwaya dishama ko upradia wana kota waya pesa upradia wana beji Upradia wana kota Uya dishama kromu kradia wana waya pesa ukradia wana beji Waya dishama kromu ukradia wana waya pesa ukradia wana kota Uya dishama kromu kradia wana waya pesa ukradia wana beji Ukrade Oya disemabo ukrade awana Oya paso ukrade awana beji Kota Eko femo Kota Awoya Nyeme cheme nime name nyeme nyanyeme sunloy ni woye teshi keji nyebana wo yebi elebi ne Kota security di noni nyena ni wo buasi yebi ne wo yewe mo fio ko ni wonto wo ke hamambi no hewo ni wo babua wo hinane wonto ni mambi anani eliake unit na ni Kota eche ke ha tashi hiya eche ke ha tashi noya eche ke ha to enjole ache ke ha gidigidi femu no we wo yemo ni yen mami ake acheku ni akemba akeba twata alo akeba nyema hie wonto ni mambi anale ake je na kanji boni eyole ni oti ewo ni achekota peji ake bi ane keji wo ke wo hie ba wo mi keji esewo afiyeli ke afile se mini jino ni ba mini jino ni gbiona atene keku ne ni wokwe aketo enjole baba wo pan simumi aketo enjole baba wo yemumi aketo enjole baba wo dada ya akebami ake tesime ke boy ni eba fata wo he no wo won ne ke kokone kaji mokoye mami ni ele mokoye mami na enukohe mokoye mami hu ni enakoe won kwe mu femo ni ye tesie hesum mu femo ni efeyi ake eto tesi akọ mama papa ni ebuwe won kwe na kan mu ni eba fata wo he bona fe wonye wotata ni woto wo man tesie kemasi ni gba gbonyo ni tesi ye ye matomi ye manse ke he kome ni ke ton ne ke Kota security ku ne no na kan gba gbonyo e wodie ye jeme ni wo ke gba papa afata tesie ni kaji oyeheko ni ona onyemi onyanyo ni eje tesie ke o benkele ni tui akaye wo be fio ni wo hie ke hama bi ne nyeto ko ni o manye dron ablao yao eradon